Kublai shibunya pi wai ba pe jakani ka video te hangni mentang nya pe jakir report ke batai napok ke jela ba pher ki bahap hapo North East India katkum ka jingya thu jong minister jong ka Assam Himanta Biswa Sharma haka Twitter haka pratrik jamang arhaja raphau ila ong bala don shu sahnrungut ke bayo thymmai yakani ka jingpang COVID-19 sanut ki de ki bawan napok Rajasthan da kawai ka boss bat kini ki de napok Kasar district Iwai pat ide khana college jongka regional dental college kamrup metro bat menta ladang hikhenlang napo kajala Assam ki bayo yakan ka jingpang COVID-19 ki lakot syakasam khandai ngut live songut ki dai ki blakot bat menta sa stang arf songut ki dangdon hapdang ka jingsha sumar yakane layathu da minister jongka Assam Himanta Biswa Sharma Habangi pai pat sakawai pat kajala kabadon hapo North East India kata kadai kajala Tripura katkum kajinya thu jong chief minister jong ka Tripura ubit lap kumar dep haka Twitter ulaong baladon shu sa live hungut kibayo yakani kajingpang COVID-19 bat kini kidai kisipai BSF kanthup iwai driver te ladangi khinlang barok menta napo kajala Tripura kilalong shispa khat phrangut arngut kidai ki blakot bat shispa khandrungut kidai ki dangdon hapdeng ka jingsha sumar lane active case habangi peket kum kanika report ka jala Tripura kadeka jala ka bakyu state baha tang hapdeng south ni kalapoi hadu shispa khandrungut te menta ladangi khenlang baro kibri kibayo yakanika jingpang napo ki jala bapher kibadon hapo North East India kilong shispa sap howengut ki badang don hapdeng kajingsha sumar lane active case kenthop iwai napo jela Meghalaya